Cai, inuman. Pernah tadi macam ke bolen. Oh, sudah nyokot. Ini mengelal. Pak heboh nama. Tanya pak mengelal. Agak lebaran, turunkan. Itu nangkon. Mana? Itu Guru Lin. coba tangkon. Hawuk yang tep. Kasih lampir balik-balik buat tinggal tai eleh ku si Sultan. Ngayu siaran bamaku juri. Kemana siarna? Tadi itu. Mampir goreng peot. Lewat. Bawa paehnya. Pak es kelong meren. Mampir, gimana sih goreng? Hidung. Itu nangkon. Mana? Itu Guru Lin. coba tangkon. Hawuk yang tep. Mana tak lain tete? Lain kau nama guru. Coba. Berada di tong. Berubaran ke jurus bugang sigung. Masarana. Ini taek. Bisa ini mana bidu. Lapir. Hei. Las. Hei. Ang capek nyaran sia. Hei, kamu capek lapir. Mai teh. Lapir. Taek melin. Taek, wah taek. Lapir. Hei. Penyimang ngelal. Pak heboh nama. Tanya pak mengelal. Agak lebaran, turunkan. Lagi kenen. Pijahkan. Lapir. Lagi kenen ya. Hak kata vlog na siya mo polongo. Ya iyo, anu ajaib naga. Hoi. Lapir. Ba't hindi kudang? Beraga gading nyangap. Nyaburat di si peot. Ay, barat. Ang lampir. Meron si Peot. Kaya orang pagkakin wala yun ah. Gaya yun ajaib naga. Pakai kan? Gimana ya? Apa kamu ya? Agak lebaran. Ayo berat. Masarana. Tapi mo. Hirup Len. Hidup. Batuk. Tarik. Hai. Bos. Yo, segar. Ngercai, inuman. Pernah tadi macam ke bolen. Oh, sudah nyokot. Coba. Agak inuman. Mau dan segar. Cier. Aduh. Aing eleh. Kunan si eleh. Nah. Eleh ku si Sultan aing. Pancik aing kita di teh yang ada. Nah, ada Buka ajian tadi. si kalong hidung. Ini bola hawuk si Sultan mah. Aing kudu balas dendam ke si Sultan. Bola aing nyeri kasagat takal karet. Ya kasar kecan cager Lin. Aing cacager. 100 tahun saja jangsat kenuyuhan. Bola Bulan sia hawuk buah. karadakan. Sempet bola aing. Nantinya si lampir pun bangkit deh. Sopan sih makasih gagah teh. Ampun ya. Tapi naon? Pan si lampir bangkit deh nantinya nyaho. Untuk kira aku jangan 500 tahun yang lalu. Pan omong batur mah. Kapan iku anak buah nah. Lah, dong neta. Bukan balas dendam sih ganana. Atunya aing dan katanya kan dia ilmunya karan direk ke si Sultan kerajaan Hebel. Aing ngaku aneh. Tidak katakan bae ilmunya karan bilih kayak ilmu ieu mah nyair geus katakan. Yang kadeng kayak lah doi. Iya, Yang sirup doi aja nama. kayak bertindak aing berarti malah enak kudu nita senopati aing bae lah dengan si sembara sugan darah kenjang geus belajar dengan si sembara. Aing macam diturunan nanan ku sia. Oke, ku aing dibere ilmu newa kotok lah. Kayak saya lompat ke gedeg. Saya kudu bisa ya tasuk ke gedeg baturnya. Siap. Ada turunan mah. Oh, Nek siap aing harapan si lampir. tenang ke Bantuan siap. si lampir mah boga ilmu iya ya. Tawarontek mantagi heubeuh ku si Sultan bapak aing teh ya. Dicangcetkeun kana karet. Tak babaturan namun sa anak buahna teh sa mun di podaran mah harita moal kapanggih meureun.
emang eta kapangi dina karet deh si iya ku anak buahna. Itu kapangin na tangkal karet teh kan berginuman ku cigi kebo. Berarti gitu masih eta aya anu nyelamatkeun deui mah pasti hirup sih. Pancen kita lamun ada doeng kayak teman budak leutik. Ngegelan bitisna kayak Tisna. oh Sembilan. bahaya ya urang. Kapangi mah poe kudu dipaut liang taina ieu make golok. Ditiir segala dihakan bana mengeuna. Aduh. Bes burung arek itu mah urang pamit urang ngabaran si Oh, budak budak mah teh angan Sembara. ireun si angling dar si ieu ieu. Sembara. Sembara. Si dua aji kita angkat di turut pesantren jong. Oh. Cium tangan ka Gusti mah. Ampura bae. Cium Cium tangan. tangan teh bisa. Cium tangan. Nah, jong, kita diberi ilmu nyair. Urang ngamenang gelut. Oh, tenang bae. Wih, dak iyo koreng cawe si Sultan teh dak. Mantap. Mantap. Si malampir. Wah, baiklah. Ini serius gitu. Nanti atau kan iyo dak si malampir. Astaga. Nanti atau ini masih malampir kecerian. Kadang ayo mau tahu. Yes dah, ayo nang tahu. Mantap ini mati. Malah kecerahan ini mah. Si malampir. Apir, ayo nang tahu ye. Ya, gerakan yo. Yes, yes. Jangan tahu yo, jangan Sultan. Ah, tahu. Ini tahu. Oh, udah turun ya, Jider. Jider, jangan lawang. Aing. Ayo orang laparan Sultan. Laparan. Kami nyembah. Cawo satu. Usaha. Mesti anak buah malampir meureun. Penggorengan teh. Nung sawah mau bae. Ya si Sultan gagah mah meundang der tuh. Teng cau mau ulah dia iya, gedang der makanan. Tuh, dari hayang mundang der. Tuh aya kami geang dangdor. Wanca lapar betul. Yang isuk perang sasana mah. Oh, semangat urangnya. Teh gata do mokol mere dangdor teh ya. Ya pulsa eutik. Cuma beren loba. Ada sing loba ya. Hayang deui mah. Ikut tega beru. Hayang dang der mah tuh nang Sultan Misja gagah tuh. Sabara dangdorna. Bener. Ting sabar lagi pokoknya mau urusan guarkan kamu asa ka dia. Urang hakan bareng-bareng. Jom. Siap, Siap mau ulah di pikiran. Atur nuhun. Can asak Sultan, can asak. Bonggong. Nah, guarkan bae. Pilih nuhun asa bisa dicek-cekan tadi tis. Lah, sabay can asak Sultan. Ya telepon di gayeman. Dengan nok nang beuki lebu na ieu. Cina sok makanan lebu. Ai gitu udang der nama teu lebuna be. Aku nak cara si malampir. Nah, kieu malah si malam Lagi si bea. goreng. Ah yang bener di penjara. Oh, eta mah dibalikeun. Ieu mah serian nenek lampir. Pare ka sak gerakan kan kuluan. Runyut eta kuluan masak. Kayak banyak ke si lampir. Di Babangka. Kain kagak ngising apu iya. Cecer ku anak buah aing kayak ku si Sembara. Si Sembara nek guru heula ngasakeun jurus ngentrak. Kali itu beri kecil lakinya. Terus tadi mana ku gulung sawah belajar nawu. Ieu menang naon eta dina eta. Eta ngelekeun si lampir mau kudu jurus nawu.
Benar. Benar. Masakan ilmu nak pakai bumbu ente. Enggak lah. Pakai tanong tuh. Agar gaya man. Tadi ngomong-ngomong ang labuna. Oke kalau makan bareng hop. Pak Sultan, tak. Takkan aja. Nah, baik. Terbah yang urut tahu. Tahu di paling. Tangger wae. Tahu di paling, di Sultan. Aku sih Lampir. diambil ke dia. Tuh na yun mah. Sembaran pelatihan lah kan aja. Naman dyan gunung. Lanjut siap. Terus macam tai. Jurusnya banyak. Jurus palingan belum. Terus buku. Ikan tangan. Batu sudah. Majalela. Sapu lidik, sapu lidik yang kita pakai majalela mana? Tak sangsang. Pegangannya sembarang mas. Wala ka nila, bang mah. Bukan memang tahu. Bulan. Ito mo ko do. Mayan sa nila lah. Wala ka na. Majalela. Jadi pahala malah dong, malah tahu. Ya Sultan. Betul, Sultan. Asap. Kan makan dia. Coba. Sultan gagahan minum. Di sebelah pelangkanya. Doang tano. Nah, Mahkota aing teraragag. Belian di mana eta mahkota? Turunan. Ini terbuat dari Iya. Emas 50 kilo. yang jual bae urang pakai meuli tahu. Jumlahnya iya mah karurun. Anak buah aing kamarana nya, aduh bae baru udah kieu. aing lapar peot. Naon, pedus. Maling cawi si Sultan. Bagus. Mana aku ari cauna? Dijual ke Mang Coladi 50.000. Ayo duitna. Atuh tamas dari ya. Pan aing yang ngogor kuari geliung kana naon tuh. Atuh ador teh kanan bae duit bae balik ke Kamandara kana. dia. Oh, oke. Masih ratong sangrai ke jodoh itu menang aing. Pakaran. Oke peot, oke peot. Aing maling cawi peot. Cawi si Sugan dijual ke Sabri. 1, 2, 3. Aing lapar peot. Ana. Aing lapar peot. Ayo kita marah. Action, magor, santai action. 2, 3. Aing lapar peot. Ap, enak. Maling cawu sekarang. Balikan deh. Action. Maling cawu si Sugan mah.